Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkit Di Napalabas. Oh, Merto. Talaga nga sana ngagbabawi nga si ka itiya inaklon ko. Sana kang babawi no api nga si ka tiya nagkasawaan. Tapi ngamin. Siyempre, nalaing ka. Nagagat ka. Napudno ka. Ken, talaga nga nalaing ka. Merto. Jack, agamak nga mangulit-ulit manong nami kinura sinot pangibagaan. Nga saan nagagbabawi nga nakiasawa kini Merto. Numampay, may salaing nga construction worker manong. Ngem, nadaan kami nga dagos, iti kalakalingan at pintas, katakil nga balay, ket basta Sabado manong nami kompleto, nga iyawat na ti sweldo na kanyak iti makalawas. At bank account mi nga pag-ipanak no kasta nga siyempre i-budget ko makalawas nga umatangak manon nemi ti kasapulan mi wenno gumatangak para iti makalawas sa kasapulan mi sakmeten mangibang. Kada dapat iti gondaway nga sama sudita ka man mangibang ko idulin ko latan dito'y balay. Nangaro na langaro din. Iti adda nagpitpitik iti saklot ko ng runan nga daddan tiragsak mi idi taipas ngay kon ni Angelica. O may met sumarsarungkar ti kayong ko nga ni Mang Kanor kastamiten iti katugangak nga lalaki ni Tatang. Kumusta kayo, Wilma? Nakita ka man dati apo ko, kamo? Apo, ito na nga mabunyagan. Anjak lamo kini Merto Tatang ninton ka. No may met sumarungkar manon ni kayon ko ang Kanor. Manon nga bulan na ya ni Angelica. Agtalunton manon. Alagat pabunyagan yun to na. Tasyak ti makamuti duwa ka baboy. Kilima akalding. Itad ko nga iregalo kata kayo. Namakamu kayo ng magnayon tapno. Nagrande, iti padaya, iti panagbunyag na. Ket kasta nga rin tinapasamak manong nemi nakadadudag iti matendar nang ro nakadagiti katrabahuan ti asawa nakadadudag ng may nakiinom, nagpupulutan. Ngem, idi addan talo nga tawen manong nemi ni Angelica. Ken idi madamag ko manong nemi nga da mimpasdek da nga pagsusugalan iti kabagnibang nga barangay. Iti may isa nga Sabado, manong nemi, jagbet lagin maura nga sumangpet ti asawa. Wen, dati-dati no ka manong nemi kat masapang nga agawid iti Sabado, takalpasan nga may intriga na manong nemi ti makalawas nga sweldo na, siyempre, no makaturugan ti anak mi, manon nemi, kidawan ti sabali nga ramidan mi no di agaramid iti ading na kuman. Ngayon iti daiding nga Sabado manon nemi saan ko nga nauray. Naturugak kat parbangon ni dumteng. Naggapuham. Kaya pa nga langam tinakainom. Ha? Merto? Pasensya ka. Nagkapuam. Hindi na, makabang-ibang nga barangay. Hindi magaskam lang. Pasubo kami mata. Nagsugal kayo? Nagsugal ka? Napaabak ko. Napaabak ko na makalawas ng sweldo. Aniya? Makalawas ng sweldo? Impaabak mo? Makaturog ako. Kahit ko ni maturog. Diyos ko, nasumukan ti asawag ti sugal. Naladaw nga nagriing, kan idi makapangan, nagdigos,
madamdama agrubrubuan. Kaya di makarubuan. Kwarta man. Ano to ko na? Kwarta man ko na. Ano nung ti kwarta? Apo na ikamutin, Wilma? At na napadag nga papanak, kaya kahit ti mabuisit. Apingin tanang bugkawan na. Talaga mabugkawan ka. Nusagag itong pala nga dagos. Diyos ko. Itamang pala nga nangatupusas mo. Gapo ka midline ka. Nakasimple. Ikanak ti kwarta. Tamasapul ko. Sa lutsud, hamon pala nga hamon nga sa lutsudan noon napakusarak. Di mo inted ti kwarta. Ti sweldom. Ti bakalawas, kalpasan na, dumawat ka ti kwarta. Kaputa masapul ko nga rod. Bugbugkawan na kon. Kaputa natagkin matin ti ulam. Nakasimsimple. Ikanak ti kwarta, kaputa, adda papanam. Inak agabrot. Magsubili ka ti pagsusugalan. Katun, tapno makabrutan. Alan, agkuti ka na. Merto, awan ti maitit ti sugal kang ka, may rubo ka. Di kan tumit lang mangabak. Ay! Una yan, tsaka sa nungorot nga mangabak ka, di bagam nga jak mangabak. Ikanak ti kwarta, ano saan? Ha? Diyos ko, manong name si Dukarak. Sa balin ti mapaspasamak. Italang nga aramidin kanyak na ito'y ni Merto. So nga napanak na nga na ti kwarta, jak sinulsud masapon na sa ngaribot inted ko. Abay dagda ito'y. Manong nga rod, kadimot imbaga numano, basta numano kwarta nito'y. Nga saan mo nga ni bangko, itan mo amin kanya. Magkutikan! Sa nga 10,000 pesos man, tinted ko keng kuhana. Gabay ito nga napasamak manong naming malatiw kami kay ni Angelica iti ayan datatang. Wala, nasa man ti malatiw kayo. Agad apay nga saan nga imay ni Merto. Dakisan ti mapaspasamak tatang. Dakisan ti mapaspasamak ko na. Ayan mapaspasamak. Naisumukin ni Merto nga anak yo iti sugal. Ana? Na pagsusugalan di tabagibang nga barangay. Parbangon nga dimteng nga awan sweldo na taim paabak dat sugal sa dimawat sa nga 10,000 pesos tinted ko. Aya po nagsingpet nga anak, nagsingpet nga asawa. Amunat uminom ng saan ko pa nga napuutang nga nabartek. Ita na sumuk na ti. Sugal. Datan ni manong mga kanon. Daki kayo. Dati paborito nga kaanak-anak. Mga manong mga, Tito. Maya po, Apay, dan sakit problema. Wilma. Diya ka nung kapsat mo, ni Marto. Dimteng ti barbangon nga wante sweldo na ta insugal na. Ita di mawat tiriya sa 10,000 na nakamahang kanong abrot. Hala? Manong kanor, may awan sa amat ti asawa kabit isugal. May awan sa amat ti. Ket pudno manong nami nga nayaw-awanen ni Merto. Tano supya tagmet ti kayat na laylayatan nagmet yaw-awak lang madangran nag. Naibusen ti kwarta ng ikamak inalanan ti bangko. Wano, libreta di bangko. Inalanan kat naman nagisukal. Kat saan nga nagaw-awid iti manungal daw. Napanak manin iti anda tatang ni manong kanor. Tatang manong, ana taramidek. Kasano da ito yan? Wilma, mapamuskunin. Tanusan na kayat ti pasukon. Ibagam keng kuana, nga talawan yon. Masukon to nga ta ni Wilma ni Merto nga adda iti pagsusugalan.
Kahit mo saan na masukon. Tumalaw to nga ta, digit agina, kahit panawan da ni Merto, anyan to nga ta, ti mapasamak. Pabagayam da kita nga saludsud, di masungbatan, into nowa, aldaw, into nowa, maiya, dumteng ti programa ti nga lagip ti napalabas, alas 12:30 gingat alas 2, tingin pakabuklan ti pakasaritaan ni Wilma iti Lucusor, kading kay tumangigan. Kompleto. I-share ko tumat lang dito page ni Paring Ray, ti programa tayo nga lagip ti napalabas papagayam. Ni manong nyo anay dito, Nemi Ruiz. O saan ko ibaga, malasid na kumat. Iti lagip ti napalabas. Di DCJC Action Radio. Dagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. At dan pito, kung may ikapito nga grand finalist tayo ni Mrs. Lourdes Labayog Yumul nga na-interview tayo di Kalman. Kaya, nga iso ti 7th grand finalist tayo. So nga ag-search tayo ti 8th grand finalist kada ito nga bulan ti Agosto. Kahit no madamakan nga agbiboy live, iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-like, paki-share. No saan kayo pa nga nag-follow, iti page na paki-follow. No itimat YouTube, tingin kayo pakabuyaan dito yung video, no inton na may upload, paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kayo kumati YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Papagayam tatakkel dagiti agur-ure nga premyo kada kitay mangabak. Aya, 50,000 pesos ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Agsurat kayo. Anya timok baka sika, ken agbiboya ka, ken addaan ka iti success story. Success gumakuna na imbaligyan. No idikit na kurapay kayo, ket itakit na nasaliwan-wanin ti biyag yun, napadal yun di kiti anak yun, nga okay yan. Uno idikit nariribuk, ngem itakit natalnan naragsak. Kas nakada ito yung pagkasalitaan ni Wilma. Naragsak, daidi, pagamamta na ilumlum, wano na isungsong ni Merto iti sughal. Amoy no sughal, at dapay arak deta, dapay babae. Makapagsinublan ng tungata, no panawan ni Wilma ni Merto. Kasto di kita ko natin yung problema, struggle of the story. Kaya siyempre, kabuta success story dito, siyempre, success to, iti ikaw mo dyan na. Ngam, kasano nga nasolbar ti problema ni Wilma. Kasi dyan, nga pakasiritahan nyo. I-computer yo, sayo isan iti email address ni mo tibiyangan, nemiruiz@yahoo.com. Kung saan kita kontakan dak, tasyak ti mga interview ka na kayo, na saan yung akabaylan ng isurat. Kas kini Lourdes, Yumul kita in-interview isuna. I-search nyo lang ti Facebook account ko na Messi Ruiz, tayo nakakalugong aktikipis, sa kay ag-message, i-messenger ako na yun, sir. Diyak kayang isurat, tilagip tinapalabas. Kung mabaling ka din nga sikat mga interview kanyak. Kunak. Kasi, makicommunicate kayo kanyak. No kaya't yo, nga may lagip tinapalabas, di kiti pagkasalitaan. Dalawan, kita kablawan timan, di kita madamang nga agbibuya ita kanyak, di kita avid viewers tayo, ni Erlinda Estavillo dito yan, good morning. Padaanan tak madamdama la dirmanong nemi, iti page nga dirmanong nemi. Ni Julita Sullivan Ayungke, good morning po sir, pwede po bang shout out po, kunana. Pakibati po sa ngayon, birthday ko po. Oh, birthday mo. Happy birthday kang ka Julita Sullivan Ayungge. Tama ba yung pronunciation ko na ito yung apelyado? Ayungge? Ayungke. Ayungge siguro. Yeah. Happy birthday kang ka Julita Sullivan Ayungge. Yan. At ito pa ni Imelda Coloma. Ni Imelda Coloma, love your show, Manong. Nemi, IKL, and lagip tinapalabas. Watch you on YouTube too. Yan. Okay? Dir Manong Nemi pa Dir Manong Nemi tibigat IKL ti madem. Ay agsaruno ti lagip ti palabas ken IKL. Lagip ti palabas radyo ken page ti DCJC
iti idikal man laeng page nga dir manong nemi. Ti metbigat dir manong nemi nga programa page nga dir manong nemi. Ya? Diya kayo magbuya ka nagdengeg. Okay ba? At ato pa yan ni Norlin Perdido Tamalay. Ken dagiti ta dumapay nga madamang i-acknowledge tayo da. Tay in-share kada tayo ni paring Ray. Kitan tayo basahan tayo da. Tapno agtultuloy ti panagbuya da, agtultuloy ti panang-share da, ti programa tayo panag-like da, ken panag-follow da. Kas ken ni Vanji Mandagan Arsena, iti Rome, Italy, ni Vanji. Ni Ben Fernandez Mondina, iti Las Vegas, Nevada. Leti Carbonel Tagabi, iti Sarat. Norilin Perdido Tamala, iti Bahrain. Ni William Tangunan Sr., iti Hawaii. Vivian Natividad, iti Abulug, Cagayan. Ni Oscar Buado Sr., iti Kudak, Alaska. Ni Ofelia Balagot, Bilan Layos. Ofelia Balagot, Balan, po nino kabarbaro nga basaik na kita pilyado yung Ofelia Balagot Balanlayos, iti Ontario, Canada. Ni Evelyn Danes Buno, iti Bangged Abra. Ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., iti Hawaii. Juanita Villoria, iti Waipao, Hawaii. Dino Vence, iti Baguio City. Mark Haji Fernandez, iti Paris, France. Ruth Garcia, iti Riyadh, Saudi Arabia. Trely Mateo Bello, iti Lucosur. Kasama tayo kini Sencas Galapon, iti San Francisco, California. Agrama matan kini Ramil Belyesa, iti New Zealand. Di manong nyo nemi rin siya datoy. Alakit madamdama, kakadwa tayo ito ti dir manong nemi, aya. 9 o'clock, madamdama. Salamat po, iting kay panagbuya.